izin selfie. Ya? Selfie. Itu. Selfie. Pani młoda, z nami robimy zdjęcia, ja to nie kupię. Cantik bilang please. Powiedz, a powiedz... Tanya ya. Dia bagaimana ini? Kami ini orang pengantin pulang ya, Parola ke rumah mempelai. Kami ini orang pengantin pulang ya, Parola ke rumah mempelai. Kiranya penyambutan ini dapat memberikan kesan kepada Bapak Ibu sekalian. Welcome for the family from Poland on behalf of Yemen family. We welcome your presence with full of sincerity and love. I hope this reception can leave an impression to you.